Tuni ni Khou hichi thua na ngai za hichi video na vi ho zo sinabon sa vin Christ and the family akonin kahin lim chi kit vin him phat phachom pi hi ke zong exam so le assignment za chom ho zen video de bang kahin bol man po en tuni ni Khou hi phachom sa minu mi paten sa te I Khou kha na wa bolo be ding ho bolo dinga pha ho I bolo ding ho ti topic mang sa hi phachom sa ni kholing khom ki diu kanomen he Adin minu mi pati ho hi Chate ho ama sa pena he diu zu Chate Khou kha na hi rules without relationship Chate ho to connection Chate ho to kingai lut na Chate ho to connection lo wa hi rule I ha set na rule I set na hi le Chate ho in athu thei lo he hi ti ja chu dan isim masanga hi ngai lut na pa hi marsa sa te appointment he ti hi ama sa pena I say do no mo he chuki le tu ni minu mi paten Chate Khou kha na ibolo be di ho akhat na cho hi le not being consistent adin Chate ho adinga dal isim ho rule isim ho anne pet TV vet loading anne pet phone vet loading ai lo ba hi le lekha sim masanga phone vet loading TV vet loading ti ho isim ho so ei ma mut dung zuya ilung ahan ti nga hi le strict abola ikipate nga hi le iphem strict law lenient anok nok wahin ko man sa pa so ibolo te divin aphan he azi cho Chate hoi achinga ching he nu le pa hoi ta observable wa nu le pa ipem khat ve na bola he le nong ki pati nga he le advantage ala theyu he his hin rule na sema dan na sema a hi le nangin jong na zui te ding nangin na zui zo lo so na Chate chunga na bolo ding na zui keu hilowa na Chate chunga jong consistent a part si a remind na bola a part si a azui lo wa he le remind na bol jing ke ding chu poimo he being consistent in parenting ama sa pena ani na aso na he le IPM allowing the child to divide and rule ti diham ade minu mi pa ki ho to thailo dison la khom thailo azipan howin kain chiu te atil ajinun chi angai poi azinun shopping in chiu te atil azipan chi angai poi hi chi hi cho hi te atil cho angai poi tia ki ho to thailo Chate masanga kinil zin kina zing ho so Chate ho asu confuse he hi chi pha tin Chate hon anu langa pangloi apa langa pangloi ki henju he dai hi chi he zin minu mi pa nang le ke zin ibo diu apoi mo pen chu I Chate masanga ikina sanga chu inu pa ki ho khom masana hilaya chi hite hi chi bo hite tia iki ho ha na pen chu Chate ko ma sei do ding in aphan he aze chu na Chate jong ni khala minu mi pa hong hi diu apo hon jong decision making a hen nei the na diu wa chu nang le na pasal nang le na zi jong lung ki to ta decision na la khom pa chu Chate hoin angai chan a hen he hin Chate masa kina na kinil nila ay khat sangin nupa ki ho to masan aphan hem atum na hen postponing punishment Chate punish bola dinga postpone bol khongai aze chu chapang ho hi chapang a hi zia chu ape pe na asu khil pe na ho na zet lova asu khil pe na ho na sei pi lova a hi le jing ham ni ha la ham phan ana hai mil the hi dai a hai mil nunga agia do ta lo nunga punishment na pi a hi le hi chu chapang a dinga jong phachom lo abale ama dinga jong emotional stable loading he hi chi a hi zen na pa office apa na hong ting hai le ka som do ding ka vo sa ding na hi e ai lo ba hi le ni pem na pa ko ma ka sei ding chocolate an cho ding chu na pi lo ka pi sa lo ding na hi e tia I Chate treaten bo angai poi minu mi pa he pathirin ini a he Chate Khou kha dinga pan mon e pi a he zen minu na hi chu la em na chanu na cha pai na ngai na se angai lo a he a pe ra chu na sei pia na ho se na je ma ngai na je ma na hil thim chu poi mo he na pa hong pha na ki vet tang ani ki vet tang na ti a hi le hi chi pa chu nang long na ta san la na nei ding na zi pa hong zo wa na se ya avo a hi zong le na cha pa ding a zo na sulu ding pha chom lo he nang le the family I think also healthy relationship thelo ding he ti pa su me lo di ni ki tem ben he ali na hin comparison na chanu na cha pa chu asopi pa anoi pa to compare hi ben na the mo to ibola hi banga thi mo na hi ham na unu ku banga thi ma na na unu ku banga pon tho
khu banga se nga ya nang hi banga se na ngai mo atia mi dang to compare na bol zinga hi le I ti zong le hi chi pa chu epiham kikia se na zong ai nei te ding he aje chu mi nu mi pa nang le ke zong piling hi ta awanga I pasal le izin mi dang to hin te ka ka he ki pa lo he la hi hi cha hi ya chu na sa do na cha pa chu mi dang to te ka hin hi chi parenting a ding apai mo ta kha he aso pino tong te ka aso mi pa tong te ka mi dang to te ka hin ama chu unique he ala asam na he thim pin lang atha ha da he thim pin lang hi chu dung zu ya chu na til khowa epiham na khalle sa ding so mi no mi pa he na imo po na he anga na hin white lies ti diham na tu lai mi nu khang dong tam ta en abon nom pen an acha ten an ane ding ade ji a bunane lo ba hi le police on nong ma ding he an ne lo ba hi le bacha hong ding he thila hong ding he elo wa hi le nei mu lo ba hi le si a hong ding he thila hong die tia Chate tritan bozing ke he di lo he mi nu mi pa hi na pathen authority ek pe he hi ja chun bunane lo ba hi le na khan loading na le loading iti le cho ata he na hi ji pa cho a hi pa cho hai ta sia convince anga jen he hi ji chun white lies elo wa le hi ta bang zo kang ti de ham ho hi se da wi de nu le pa den Chate Khou kha na ana ni ding ide ji ham ai mo ding ide ji ham apha abo ding ide ji ma hi ta banga se ho hi nga hi te ti pa zo ikitim na pa hen he agup na hin forcing children to pursue their dreams ai ma ina bol do lo inunga la ina bol no igol han la ina bol no I dream pa cho I fulfill lauzia I Chate hon a fulfill te ten a hin bo do te na diwa I Chate forcing ke adin ka say ta en nunga cha pang kha jong kong som ni be pa hin ama jong anuin engineering anazil no ma anazil do lo je a cho acha nu a force a hi le a bol na a hi bang a sai na ki khai li he north azi a chon mama nang dream ka bo zen ke ma ka tha no mo po in hi ji hin atin anagi khai lin he hi je nu le pa ti hoin ei ma dream chu pathin ei ko na ei pi za chom he I Chate ti nga cho athano na le I Chate ti nga a purpose le I pi ham a plan chu za chom a hi je a cho a mo thano na I ve pia ei ma thano na bo I ve I bol sa hi le ni khating le ya diong ki si na I Chate ya ding ang lo sap na hi the he ti hi nu le pa ten isu mi lo di win ei ma dream fulfill ding I Chate ho force loading in upon him asai ina hin calling your children names na mi thu mi pa tam ta en ki bol he chi na naughty boy ai lo hele mi ho mi lang mi phamo pa hi bangam na phat mo koi ne kilo ham ai lo le pi ham brainless hobe useless na mi phalo tia aza ja na sei pa hi Chate ding a hi him le thalak su da bawas na a he na nang le ke zong mi piling hi ta awanga easy te I pasal te mi him khatin brainless useless waste anti a hele I chan nge ilung chang na ham na hi ti chapang niaw cha khat chu nangin a phar sia mi phamo pa mi hoi mo pa sei ngai mo pa na ho to mi na noti to na lang to I ti jing ke I sei jing ke hele Chate ho hin hi je self esteem a hi naw pa hi nangin na kam changa na sei pa chu a hin nei dan yu hi zin hi ta bang Chate ho hi apha a hoi ya I hova apha I say video apha mo ki ti zo si hi ta bang zo si mi phamo brainless useless waste bad boy naughty ti ho hi I say lo di win pa kai men ekitim win he counseling ka bol na pasal cha pang khat zong anu le apale api apu ten hit ta banga so a ho se je over na sata ama emotional trauma a nei do dan thu assessing he he je jun le pa to ching thei hi te again na ason body shaming your children na Chate ho hi khang le akhan le na hi je abang ka to thawin din abang ka to gong din abang ka to gin cha lo pi a vom mai thei na hi je hi jin ka cha no jong anio la hen abang a gong jing ai le ka mi zo si ta gong va la agon to dam mo ham ati ti va la ma no mo sa do hi ta so cha do hospital ka pui va la aboi na I ma san om kit lo na ai le te ka na ma jo teenage ong la jo thao na thao to kisu gong ta ngo na bom to I pem na nim to na nun la pa ke ni bon ki bom lo na hi bang na bom ti ho ta bang hi bang na thao ti hoi body same hi bo lo be ding hi am ho ding a hin hi chi a khan le now suki thei na emotional trauma nei thiu he I chan ai so mo jong self image a poi mo sa lai to he hi che hi je hin
counseling ka bol na me chapang khat zong kanule ka pan na vom to ke ni bon ki vom lawa ati ti zen ke hi kanule ka pa cha ka hi lo hin te tin ka tin akapin he hi je hi zin izati ho body symbol lo be dingin pa kai men ke tim ben he aba la hen akona hen Chate adinga deciding everything for children Chate adinga thil zo si in decision la pi na ipi ne le cha di hen lang asil le chending hen lang ipi hi zong le chi ki bonen lang hi chi ne lang hi chi bolen lang hi tin lang iza ta hen decision la pi pa he nu le paten parenting adinga bolo be ding he neu cha hi ba pa he choice pe ngai amole mo decision making bol sa ngai he sang khol bon jong chu hoi chi pe na de yam ni ta bang thum da bang pe lang avom akang asan hoi chi na de yam ai lawa hi le ne de ong chu ipiham tunin hiji ka semin ipi ne di ham ipi ne no mam ipi ka sim pi ding ham ai lo ai le ipiham decision making na thi khat bon na he cha ti hoi decision making a he am ho ding ha bon cha pha se decision la pi lo de hu ti lo wa he le hong khan le pha ting vai le mi chunga ki depend pen jing wa ama ma sama decision a ki la thai lo diu ama ma sanga ding zo lo diu ama ma sama ipiham thil aki ger kan thai lo diu he hi je hin nu le pa te Chate ding a pass addition la pi hi bol daw hi tem asob na hin Chate akona perfection he expect po hi de azi so their children akhang len lai a hivin their learning stage azil lai a hi win te ka na banga kong na sop sa chapang niaw kha chu kong na sop sa wan na sop sa hi le tui thang de a bola asop jong to thing lo na thil sop jong thin mo to iti na sop ham na mi mo hen hun lang ti lo ding he na he perfectionist to expect he lo he azi so huti han la hi ta na housing ke he iti alan the ding ham iti azil the ding ham hi chi sa nga chu oh boy na sop pha le hi the na no ding hi the na sop ding tui lo hi the na bol ding tia kang ta la se pia hi le hi so am hon jong learning stage hi ja so hoi ta an gi zu do the diu he mi nu tam ta en perfectionist hi ju wa a cha tiu I ma cha abo sa lo he abo thing thei poi a zu thiem poi a so thing poi atia I ma cha abo sa lo wa he le a cha tiu I ma cha bo thei lo wa do pai zan he hi je hi ja so I cha tiu a phang len la hi je wa so am ho ko na perfectionist expect po hi te apol hai lo zo le hi dung ju ya so kang kang etil Khou wa I hope you he ti pa so asom na I say do no mo hen tin asom na kha chan na hen overprotecting children not allowing our children to fail Chate ho failure kiti mo het sa mo lo lon sa da kiti mo het sa no mo lo ti pa he I bo lo du he aze so ni khat le na nga ko na apo ting le athil bol a business hong fail mai thei exam hong fail mai thei thil pham lo sa na an nei pha ting le atho zo lo wa lo sa na so accept zo lo ding he hi chi niaw cha hi pa na he we can fail mi he le ki fail the he mi he le ki lo sam the he mi he le ki lo ding lo the he a pha sa ki lo ding zo lo he ti pa he na Chate ka Chate he sa te poi mo he hi ja to a pha sa hong kha be to hong fail ka kha be to hong lo sam kha sport sa lo tin la exam a fail la thil a bol na lo sam kha he le ho si na hi ti hai bol na lo tin lam I bol na fail ham ti ai ho si lo ding he na ho si jing lo ni cha sa cho hoi ta okay as a human being we can fail ki fail the he mi hi ja ai wa let's do it better you can do it better next time na akil pha na bol hoi ja the he ti ai ti ho angai jin he failure ki ti pa he mi min ko om the hi ti pa I Chate he sa do he mi nu mi pa tam ten I Chate ho failure he sa lo tam ta om sia ale nu le boy ji he asom la ni chan na chun asay zo si ade zo si pi hi che pa hi ako he aje tu lai mi nu mi pa tam ten kin kana nei zo lo zen kin kana de ho kana nei lo zen ka Chate tia de zo pia asay zo pia de sa ipam linien ta sa asay zo si pia athu zo si pi tam hi chi pa hi bo lo be de phan he hi chi pa zo hi ting hai le ipam ahong khan le ting wa he le ipam annualized toys athum mo chocolate athum mo ong le phala phone athum dio gali and thum dio ade and thum dio hi chi phala so lung kim na nei thei lo ba thi zo si chu ide ki mo nei thi ham tia hin kel kha dio he hi chi ja chu I Chate athum mo hi amo ding a poi mo bo cho pi ding poi mo bo pi ding buy only what they need not all not what they want ade dio hilova ang
ngai cha bo to cho pin chi pa he nu le pa ten I he divin pa kai men ikiti kasum he chu be iti mai te a hi banga ni khating le I cha te ho long so mi no mi pa hong hi a hi za so he so in I lo wa ko a hi ling ham aba na hen asolo thum chan na hen I cha te ho pa cha jing say phat jing over praising na ai lo a hi le as hi ta bang hi china bola hi china bol do ati lo ba sa pa sa say phat jing zong hi phalo phakit lo he na over praising them hi chi sa nga so I pe ham hi chi ao kam pa sa nga so ato do sang wa so hi chi hard work a pe now ale khasim as le khan ha sim mama jingi boy an alon le kha ha sbala sim hi na lon na kho boy ai lo a hi le ki ham bo naw pa zo so sei phat na pa cha ding he alo hin naw pa bo se pa cha sang a ki ham bo na pa a tho hat na pa jong so sei phat ji a pa cha ji angai jen he asom le chan na hen imposing things on them which we ourselves cannot follow na nang le ke mi nu mi pa en izui zo lo I cha ten abon do dinga force bozing ke pa hi I di zong le work out loading he phone le he na ti anangin phone na bet jing ai la bible sim na talang la bible sim khalo be taw na mangin na ti mi nu mi pa na taw na mang khalo be na hi ai le he chu na cha te chunga chu itin na impose thai ding ham mi nu mi pa na ngin na bo phat ding hai le ke bol win le kha sim win bible sim win taw win phone le he win na ti ke na ngin na zui zo lo so na cha ten azu ding expect in I pa so I say som la lisan I say do nom hin din asom le nga chan na hin na cha ten abol thai ama ma chama akibol thai ai lo le tu brush ta kung sok bon sok hita ta keng ko khau hi ta I pi hi zo le na cha ten a age appropriate akum dung zuya amon akibol thai ho so nangin bol pi hin a pha sin bol pi jing ke hin a hong le dom pha wale la ni le cha akisep ti wale sim pi jing hin ama ma chama akibol thai a age dung ju akum dung ju akibol thai ho so bol sa in na bol sa no nangin na bol pi jing a hele nang chunga hong ki depend jing ba apo ho ham dependent hi jing ke independent hi thai lo du hi hi jin tunin mi nu mi pa te hoin hi ji point sam na point nga in sei ho hi hoi ta ai ni ge lo ba cha ti khou kha na hi thil tam zo le tua in sei do ho pai mo ma jing hi jin taw na puma izui tam ta izui mai the he izui ho zo ana zui be che hitin izui nai lo ho zo ana zui ke dingin pakai men ke tiam men tu ne he chi tu na ngai ho zo se pathen ka gaw le ta asa isa te ho pathen nong dei ba ho kha the dingin pathe bu chi ta hang ki pa amen